Africa chim saklama tui finriat naya Mozambique hi kan hlalom ome heram hian tu hnai khan chanchin danglam tak mayaron neya an ramzel pakhata mei chetang te chu an rai de uvek mei an chanchin hian Africa mei nelo khovel ngai vena lo kan thupuya kan lu tak tak ma in Mozambique chanchin tle ma zong lo fruit masa ila Mozambique cheng zazela somnga pakualai hi Christian nima se khovela eruk luarnaram ania khovela ram rathei zualte jingami animek rathei via we tilo chuan khovela natural gas reserve nga berte jingami anniloya natural gas an nei te hi lai chuakin an thon chuak thayani ingat chuan khovela natural gas thon chuak tam ber anni don ani an rathei awang hian sualna le poi khoina a hluara an ram mei chia te chu rubovin no chi zuar turin an thon chuak na sa hle an khotang kalphunga mei che pasal nei lova om te chu an musit lea an muzo ve to ka nei ti en tir na ni pa fomin kumnau pangte in pasalan nei thin an thar ma hlom viau mai pasal muzo ve mai lo nula senior te chu an ruk bo na sat jinga an oma an vun ronga zir an mel that le an kuma zirin an man a in san le thei viau bok kumnau pangdeu te chu an re ta sanga vundum teral vun buang le rangkachak rong deu vun nei te chu an to deu Mozambique khopui ber Maputo a meiche zelar tak pakhat chu Lavela Women's Penitentiary ania atlang puin he zela hian miza somni panga vel an tang reng thin tun ma dewa tang to khan he zela tang te chu an pum aron puara an thi nei atopa nawan pai ni inalang ma se thatam aral ma in an dula theb le a thi an nei chun zom le zel thin ani naw lo pai ni ta se engtin nge meiche hlang zela nawan pai thayang engtin emo lo pai ta po ni se engati nge hring si lova an dula theb le mei thin ti chu zona omta ani he zona chang tur hian hun rei tak adu nge he mei chetan in atang te hian nawan paya an hring le ngai si lo ni a soya omta ka wangin Mozambique journalist pakhat chuan huai sen takin a chui na athoka din mun hlau om taka adin ba ka huna mamo tam ma se athil hriat le mu chua te chuan phurna apea tha avona hial tok ma se atop sandu lo journalist in a chui ma hian Mozambique Anti-Corruption Organization Center for Public Integrity CIP chuan an khopui bera om Lavela Women's Penitentiary atang te chu zel bullo ka om khwalbu ka an inzor lui tir thin ti an lo soi to a an thil tarlan hian aru ka chui tu hi na satakina pui nge a chui tu hian chui chu ange atuma wangin ruah man na rang asiama ama ngei po tan in bula guest house sa hian thlengin zel tang lai nia an soi mei chia te chu ko tirin aru ma ruai luthin ma se thil zo chian an tung chuan an soi chian du lo ba ka lo an nei awangin a thil du ber a hre theilo an nu chui dan a thla ka ngai ti chuan ngai dan thar nei ta Lavela Women's Penitentiary atang to te hne na tang nge in atakani le ni lo a hriat thei ring tlat reife a be nuwa tan in a kum enge mozat lo tang to anin zor lui tir thin chu a mufua CIP ten an hriat bak thila hriat bel ta trewani zel tang lai adin mun hre om ti em nen ge sau sa in tong fu in henu hian tan in chunga an song bol dan zong chu chiang takin a hril ta bok Maputo tan in pakhata tang te hi tan in en kol tu te chuan tan in bullo ka om ge sau sa mi khwal thleng te hena an lo in zor tir thina atlang puin mi hausa te tan lo chuan dor thei an ni lo tan in atang mei chia te chu an kumle an mel that dana zirin class ranga an thren ranga chung mi te chu in zor tirin an sum mu chu tang veng tu le zel na thok te ba ka pon lam mi thu nei tak ten an in sem le thin ani he mei che zel tang te hi an khongai thlak le a cholkar khata azonin nili te in zor tir thin an ni tang veng tu le zel na thok ten an mei ang mein an lo chei bol le bok thin ani an du anga om lo te chu an soi sana sa thei hle a na sataka an vuak ba ka tui chia an nima cho pe mu mal du lovin na ha thlak tak an tho tir bok thin an soi saka wanga nun na chan an om nge ya hria tani bok an zinga pakhatin an chanchin chui tu journalist a hril danin ama ngei po chu in zuar tura an ti to ba ka tan in veng tu le warden ten an du huna mutpuyan tum adu lo wanga an hrem to ani an thua zom du lo wangin security force ten duk vek khopin an vua
tui chia an nim nuwa tui vote lutuka che hlei thei lo khopin an chi alea damdoi ina hun rei tak chung enkol angai pha nge ani tan ina atan pui engemaw zat hre om ti lutuk chuan an nun na an lak pha hiala an thi chan hi chui zui ani ngai lem lo a ming tar lan du lo pakhat tan ina lo tang to chuan cholkar khata azon zata zanli min injor tir chang po a om an thu oi lo wilang chuan kadam to lo wanga thu dik puang chuak tur po ka om to lo wanga ti an chui chuana tanga alan danin hetianga meiche zel tang telaka diklo taka sum do na an kalpui na hi kum som zet alo ni to a zel en kol tu te chuan thil ni phung tur ve reng sum do na pa ngai ni in an ngai mi ati a chui tu te jinga mi bors na mi re chuan a soi na mi re chuan zel chunga sum do na kal phung ve tu renga an ngai mi mai ani zel en kol tu bod le commander te hian engtin nge tan in chunga thil thleng rap thlak lutuk hi an riat lo thei ati hial a hloka wangin mitam tak an inrola alang lo lama zel bod lampo an inrol arin om hle an mu chua danin he sum do na ten om takatanga lok na tel na saber chu prison guard te an ni a zel tang tharan neya piangin athar an nei thu soin mi hne la an lo zuar man thrin ani zel tang an inzor tir thin tere thi ain ang lo hle an quality azirin an rea ta dang lam ve thlua kumnau pangdeu te chu voi khat om puiman cheng sing thum sang sari zathum som nga pahni vel ania kum upadeu te ero voi khat om puiman cheng sang thum za sari som thum panga vel ani tlang puya hei a hian an niam ngai lo thung ani an zo chen te chuan prison guard te hian zel tang te chu mei anga enin an du in an khoi lui thin ti an soya mi za som ni panga an tan deuh rengna maputo khuwa mei chetan in hi chui chian angai ta ani CIP le a chui tu turbik Independent Commission of Inquiry ruatin chuta chuan Public Prosecutor Office MP le Human Rights Defense Organization te tel ngai se ti in rotna an siama sarkar po ngoi ngambik lovin a chui tu tur hi kumin zun thla khan an ruat ta ani Inquiry Commission chuan an han chui chiang ta ngeya thil dik lo rap thlak tak alo tam hle mei zel tang te chu prison guard le zel po na om thil ti thei tak ten an inzor tir ba ka an khoi thina tin tan in chunga mi te chuan zel chunga pong sual an tok fo bok zel warden phalna le riat puina in engkim athleng ti an rezel ti an thil mu dan tar lang tu Eliza Samuel chuan a soi Samuel chuan achang chuan an choi manatan mut pui an phu thina rui thei thil ti thin te chu an rui tur ngai tua sak an tiam ba ka then khat chu zel tang dang te ayan nuam le zalen zo ka tir an tiam bok thina ti prison officer te chuan an thu nei na dik lo taka mangin an chang na puitlin nan an enkol lai te an mang thina an tum anga thila kal lo chuan zel tang te laka truanin an tong pong khrem vak thin an thu oi lo te chu mi ma mual pho takin an siam thin ani report tarlan ani danin hetan inatang mei chetam jok chuan nawan paya naw pai lo chu kum upalam mi tlem te chawan ni ama ero chu nawan pai vele damdoi in atanga zel en kol tu tura an pek nurse te ne na tang hovin an ti thak tir thin ani aram pum anga an mual pho tak em awang hian Juni som paruk sang ni som ni pakhat khan Mozambique Minister of Justice Constitutional and Religious Affairs Helena Kida chuan hezel hi atloa rang taka ma an lak tur thu asoi veta ani kan ramatan in te hi enge an din mun ni veta angle